I ćao ljudi, ja nas opet. I da ću vam pokažem moju kolekciju Pepa Prase knjige. Prva knjiga je Pepa Prase Pepine avanture. Ovo je prva knjiga iz serijala Ultra Zlatna kolekcija, kao što vidite. I vidite, ovdje isto piše. Ovo je knjiga od Apsut i Blica. Ovdje su neke činjenice o Pepi i ovdje je George. I ove knjizi imaju 3 priče: Malena stvorenja, Beba prase i rođendanska zabava Zoe zebre. I evo Malena stvorenja. Onda Beba prase. I zadnja rođendanska zabava Zoe zebre. I onda ovdje pišu neke informacije i pišu da je knjiga iz 2011. ovdje i ovdje. Sada sljedeća knjiga je u stvari magnetna tabla. Ovo je Pepa Prase od A do Š sa Pepom i ovo je od Maxija. Znači ovo se mogu dobiti u Maxiju, kao što vidite, 2015. I ova magnetna tabla je puna, kao što vidite. I ako skinemo sve ovo, samo da ovako, vidjet ćete da kad prvo dobijete magnetnu tablu, u stvari dobijete sliku Pepe i njene porodice, kao što vidite. I kao što vidite, sad je magnetna tabla puna i ove magneti su i 3D izgleda, kao što vidite. Sljedeća knjiga je Pepa Prase Pepina velika knjiga. Ova knjiga ima više od 140 stikera i knjiga je od Evergeontija. Kao što vidite, ovdje je Pepina velika knjiga, ovdje piše za knjigu i onda ovdje piše informacije. Knjiga je iz 2010. I vidite, ovdje Pepina velika knjiga, vlasnik ove knjige je, i onda ponovno neke informacije, i onda ovdje je sadržaj, ovdje je hladan zimski dan, to je priča, onda Sneško Belić, zabava na klizaljkama, praseća godina, Nacrtaj Dina, pravac na mesec, slagalica i još jedna slagalica i onda nastavi niz. Ova knjiga je korišćena kao i većina ovih. Biciklistička trka, onda zabava sa ponjem, šta mu se desilo sa očima, onda šta vole prasići, onda oni Marić sa igračkama, ovo je još jedna priča, onda bučne igračke, sjajna nalepnica za knjigu, onda još jedna nalepnica za knjigu, onda tačkasti dino, onda Pepina čestitka, onda poster, onda prerušavanje, onda Maskenbal, pa Pepina rođendanska želja, i onda još jedna priča, izmišljeni prijatelj, onda vreme za crtanje, onda čas pisanja, igre se sa Pepom, praseći mornari, onda pada sneg, onda sad s kukavicom, ovo je predzadnja priča, onda Pepo koliko je sati, onda iseci sat,
I zadnja priča, Bakin i Dekin tavan. Onda ovdje zaveti vozi, ovo je za onu igru, ovo je zimski pejzaž. Onda Pepa Prase, album za sličice. Ovaj album za sličice je od Luxora, mislim da sam ovo dobio 2016. ili 2017. i košta 100 dinara. I onda vidite ovdje su još neke informacije. I ovdje je Pepa. I ovaj album nije pun. Kao što vidite, ovdje je Pepa. Pa George. Pa mama Prase. Pa tata Prase. Onda moji drugari. Jedno je Poni, Pedro i Zeka Rebeka su puni od ovoga. Onda gospodin Dinosaurus se izgubio. Ovo je iz jedne epizode po istim imenom. Onda Vrtić, još jedna epizoda. I onda do sljedećeg viđenja, veliki pozdrav od vaše Pepe. I onda ovdje je neka strana sa Pepom. Onda Pepa Prase razmišljanka. Ovo je iz Pepa Prase kolekcije slikovnica i ovo je broj 8. I vidite ovdje piše da je koštao 150 dinara. Onda piše ovdje da svakog 1. u mjesecu izlazila bi nova slikovnica Pepa Prase. I onda isto ovdje informacije i piše da je iz 2010. I vidite, ovo su sve koje ste mogli da dobijete. Onda palata princeze Pepe. Napravi vile. Onda napravi čarobnu krunu. Još jedan sedam za to. Vesele boje. Zvezdano nebo. Vreme je za spavanje. Laku noć Pepa. Poveži šešire. I to je zadnja strana. Onda Pepa Prase Pepina svašta. Ovo je knjiga 3. I ovo je isto Divergent. Ja zaboravio sam da kažem. Ovo je od Apsoluta. I ovo je Divergent. I piše zabavite se uz Pepu Prase. I onda su ovdje ostale. Ima 4 od njih. Samo imam ovu treću. Onda poveži tačkice. Pepa jede. Pa naravno sladoled. Onda pronađi uljeza. Uskači i plivaj. Na plaži. Onda pronađi senku. Zašto su svi odjećama, a tata Prase nije, ne znam. Onda zabava u palati. Izlet u parku. Lov na detalje. Pismo za Pepu. Na plaži je najlepše. Gusarski kviz. Pepa u vrtiću. I zadnje, kupeći kostim je nastao. I onda ovdje piše neke informacije i knjige iz 2010. I onda Pepa Prase nauči da brojiš sa Pepom. Isto je od Divergentija. I onda ovdje su ostale knjige, Pepine svaštare. I onda ovdje su neke nalepnice, ovdje piše koliko imaš godina, zaokruži odgovarajući broj. Izgleda da sam imao 5 i 7 kad sam to zaokruživao. Onda ovdje su da izbereš koliko prasića ima i da ima brojeve od 1 do 10. Onda ovdje je 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 i 10. I onda ovdje brojanje je zabavno. I onda ovdje su neke stvari. I onda su ovdje ponovno neke informacije i piše da je nova knjiga isto iz 2010. Onda Peppa prase pokret. Ovo je slikovnica i isto je od Everduntija. Mislim da je ovo zadnja knjiga od Everduntija. I onda ovdje je pročita i ostale knjige. I onda ovdje piše ova slikovnica pripada meni i mom bratu. Onda prva pomoć. Poštanski kombi. Idemo na kampovanje. 5, 4, 3, 2, 1 polećemo. Onda baštenska trka. Onda čihu, čihu, čihuhu. Onda iznenađenje, uzbuna. Specijalna isporuka. I zadnje visoko sve više. I onda ovdje isto piše informacije i isto piše da je ovo iz 2014. I sada Pepin zabavnik. Prvo je prvi broj. Vidite, ovdje piše da su zabavnici koštali 199 dinara i da se dobije poklon promo DVD. Imam poklon promo DVD i ovdje isto to piše. Kao što vidite, ove knjige, ove zabavnici su od GDT i BDR Media. I onda ovdje su svi diskovi od Pepe Prase. I onda ovdje su ostali Pepini zabavnici. I onda ovdje ne piše iz koje godine je, ali znam da je iz 2015. I onda ovdje isto piše ovaj zabavnik pripada meni i mom bratu. Onda sad sa kukavicom. Ovo je priča. Ja mislim da ovi Pepini zabavnici su koristili neki materijal iz Pepine velike knjige. Onda ovdje je Pepo koliko je sati. Onda izgubljene naočare. Ovdje tata Prase nema naočare, ovdje ima. Onda iseci sat. Onda tik tak. Ovdje da pronađete razlike. Ovdje je sat. Onda pronađi razlike. Na primjer ovdje tata Prase nema naočare, ovdje ima. Onda zima. Onda pada sneg. Igre se sa Pepom. Zabava sa ponijem. Ovdje nema Pedro, one čudne oči, da nema oči, nego su negdje drugdje. Ovdje ima. Onda praseći mornari. Onda brodu u lavirintu. Poster. Pobrkani posovi. Pakao Pepa. Draga Pepa. Pronađi višak i zimski pejzaž. I sada zadnja knjiga Peppa Prase, Pepin zabavnik. Ovo je broj 2. Isto je ovdje iza. I isto ovdje nam piše s koje godine. Ja znam da je iz 2015. I onda ovdje ovaj zabavnik pripada. I ovdje koliko ima te godine od 1 do 10. I onda ovdje je Bakin i Dekin tavan, priča, onda slagalica. I ovdje ne piše, idete na onaj website kao na Pepinoj velike knjizi, zašto website ne radi. Onda nastavi niz, biciklistička trka, proleće, veseli orkestar, muzička zbirka, porodični skup, onda nestašne senke, onda praseća godina, Pepina čestitka, šta vole prasići, tačkasti dino, Dekina bašta,
stražio deke praseta, blatnjave barice, pilići bake praseta, konevo jaja, blatnjava čizmica i zaveti vozi. I to je to. Hvala na gledanju ovog videa, ako vam se sviđa ostavite like, share i subscribe.